teretani. Bučice, vreća za udaranje, bench klupa, steper, šipka sa tegovima, girija, strunjača, prostirka, klupa, pijača, medicinka, gladijator, lopta, bicikl, traka za trčanje. Zdravo, da li mi možeš pomoći? Naravno, šta treba? Želim da se upoznam sa osnovnim vežbama za jačanje gornjeg dela tela. Razumem. Počnimo sa vežbama za grudi. Da li znaš kako se koristi klupa za bench press? Ne baš. Možeš li mi pokazati? Naravno. Prvo, postavi težinu koju želiš da koristiš, lezi na klupu i uhvati šipku malo šire od ramena. Spusti šipku do grudi i zatim je podigni. Hvala ti. Koliko ponavljanja treba da radim? Preporučujem 3 serije po 10 ponavljanja. Odlično. A šta je sa vežbama za leđa? Za leđa možeš probati vežbu lat pull down. Podesi težinu i povuci šipku prema sebi dok sediš, držeći laktove blizu tela. Super, hvala na pomoći. Nema na čemu. Ako imaš još pitanja, slobodno mi se obrati.